I pozdrav You Tuberima su novom klipu. Danas ću vam pokazati kako da namjestite slušalce na vaše računare u laptopu. Ajmo sad. Sada znači broj 1 i ulazite u start. Broj 2 idete u kontrola panel. Broj 3 sada navodite songs. Mislim da je songs. Yes. Songs i sada ovdje vidite ovaj javljeno, čekajte, idete, evo ga vidite, ovaj radi. Ako vam se ovo ovdje pokazuje, znači da radi, evo ga, sad ću mi opet provjeriti. Nema više opet, znači sada ovako, ako na Windows XP, znači sve što trebate jeste da uđete opet u start, idete u control panel, idete songs, onda nađete slušalce i mikrofon, kliknete slušalce i mikrofon, idete hardware i gore vam se pojave prozorčići, naravno preradite radio. Evo ono je radio, to je 1.1, 2.2, 1.1, 2.2, 2. 2, eto. I to je to. Hvala što ste gledali ovaj klip i vidimo se.